Ovo je prvi put da Poliklinika Bilić organizira prvi kongres refraktivne kirurgije u Zagrebu i u regiji. Velika je stvar da imamo pozvane predavače iz više zemalja, iz Njemačke, iz Engleske, iz Češke, iz Slovenije, tako da smo zadovoljni učešćem i zadovoljni smo izuzetno kvalitetom predavanja naših pozvanih predavača. I think just the venue, the quality of the presentations, the sessions so far which I've attended and moderated in a session with cataract surgery and then now a corneal laser surgery session has been working really well. I believe the whole program is terrific because it's ranging from laser vision correction to IOL-based vision correction to other intraocular procedures. This is refractive surgery in 2023. So we need to cover all the topics like this. Moderna tehnologija danas vrlo brzo napreduje. Zapravo je oftalmologija druga u medicini po razvoju tehnologije. Ispred nas je samo radiologija. Pa kad sam ja počela, onda je bilo prije nekakvih 20 godina, bio je samo jedna vrsta lasera koja je napravila bum u svijetu, no međutim današnja moderna refraktivna kirurgija omogućuje rješavanje svih grešaka vida od 20. godine života pa do duboke starosti. Refraktivna kirurgija je jedna dinamična struka koja se obnavlja i imamo novih stvari gotovo na nivou svake godine. Kao što smo mi na primjer sada uveli novi laser Presbyon tehnologiju koja rješava dioptriju ovisnu o dobi, a ta kirurgija ne staje u svom razvitku. Ne znamo što će vrijeme donijeti, sve leće koje sada imamo na tržištu već daju jako dobru kvalitetu vida. Leće koje danas implantiramo su bili science fiction, niko nije znao da će to ikad biti izmišljeno, postale su samo takozvane monofokalne leće. I think from getting femtosecond laser associated cataract surgery with different lens technology and improvement in laser technology, I think overall, I think ophthalmology has seen massive differences. Nowadays we have so many equipment, getting so many data from the eyes of the patient. Now we need to take the effort to extract the data, refine the data and take advantage of it. But the standard of ophthalmology and standard of refractive surgery here seems to be amazing. Croatia is at par with any other society. I wish all the best to the Croatian Refractive Surgery Association meeting and it will progress onwards and upwards from my point of view.